Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Doğrusu'nun bilgen pakizler imandan cümlesi kılınmış. Şunu mu? Bugün başlap sınıfımızda pakiz tutuş bizden hem vazifemiz hem ahlakımız. Şunu mu? شوقي بأن أحيا مطيع لله خالقنا البديع وأضم نور كتابه لكنني لا أستطيع اقرأه في قلب خشوع تلقى الصدى بين الضلوع ولسوف تنهمر الدموع شوقي بأن أحيا مطيع لله خالقنا البديع وأضم نور كتابه لكنني لا أستطيع اقرأه في Ben o yolun vakit Pakistan'da. Her zaman etrafını pakiz ve güzel tutun. تزهر الدنيا ربيع